Vha lihoro la DA vho dzhia tsheo ya u vhofholola maAfrika Tshipembe kha u tswelwa dzikhevhele vhuponi ha Douglasdale he afho vhadzulapo vha kwamea nga nḓila isi yavhuḓi nga u tswiwa ha khevhele idzo na u ṱumiwa ha muḓagasi lu siho mulayoni. Obviously, it's incredibly important to deal with the scourge of infrastructure theft in South Africa. It costs hundreds of millions of rands every single year, and it affects service delivery. It exacerbates load shedding. It also disrupts business, and also means that ordinary citizens are deprived of electricity and services when the cables are stolen and the infrastructure is stolen. City Power bari uri themamveledziso yavo ivilele ngonani vho lavhelesana na u salela murahu nga masheleni ane a swika randa dza bilioni. As we speak, we have a 26 billion rand backlog in terms of infrastructure, because over the years there's been a lot of damage apart from the fact that our infrastructure is old. So you are looking at also now with load shedding. When you have unsafe conditions like this, then it means that our resources are in the field all the time. It means that our customers are off most of the time. Vha lihoro la DA vho ḓifhima u livha phalamendeni u ḓo fara nyambedzano ya lushaka hune afho vha ḓo rera nga ha thandululo dza uri lino shango ḽi nga sedzana hani na zwine vha zwi vhidza u ṱhaselwa ha themamveledziso dza shango.